Kita mau ki produk ki ba ki ang ba balai mo ngala de bio content monetization henrai ngakran patla ban at ya bang kau. Te kane kabubut ba ting-ting ke content monetization ka ai tang ban sedap shoy ka content henrai kan sa ai pada bang kau hadin. Te henrai don pada ba lada lese haju kupor ba ka ai ban pasadap ya kane ka content monetization te haju kupor phila ban sedap ya ka bang. Ten ri pin page pade mo lada ka ai lese ya ka bang kau ha ka ba pin yo ban sedap ka bang kau pin page ba kan pa sedap ya ka ai mo lese ka kan pa sedap ya ka star ne ya ka subscription ne ka content monetization pin page mo nomor ba pin dai bersama per nomor gi dan ba komen nga ta daw ba ki ang ba balai mo ka Facebook juga lada bio content monetization henrai nga klemla ban nga klempatla ban yo sedap ka bang kau ne klempatla ban yo sei pisa te ban yo sei pisa ru ke mut ba pidon kam bandap $100 te kata ru lada pi ada ke bang kau mo lada pi ada ke PayPal ne da kui ke wire transfer te ke mut ba pidon kam ban up bandap adu $4 te $4 ke mut da ke mukno ke pisa lesai ke pisa dia kala poi ki menta da menta ki kendai jar tam te rei $100 te da klare da arjar lesai arjar laispa ne sospa mtahi te ka poi mtahi te da dei haka $100 te da pi ada ke bang kau kumut ba kala send pi $100 rei la pi ada ki wei $4 te rei pim dei ban khoslai la da lese napta jong pi ke ba kala ai ka bang kau ba pin at tamba lese pikram pala banat nomor ba kadon ka video ka mga hikay te pila ban page na ka video la da pimnang mo ten rei pila ban page pade ba ka ai ban paslap ya ai ya ka content ne ka subscription ne ka star te la da kala ai ban paslap ya ka content ru la da klep padio page ba kan sa ai bp wat am du jukerban kan sa ip ba penyo ban sedap ya ka content monetization ka bang ha ka content mo la da pila yo lupa ban sa ka content te kan sa ip hen rei la da pikar padio content ru te ya upload ba ki video ki original ko jong pin sa yo ya ka content monetization te tang kan ai publish bon ngai scam philosophy ba pim dai ban scouting le ne pim dai ban scop per la da ga la da phila da bio content monetization han rei phikram patla ban slap ya ka ba ka te han rei la da kala ai ru ip te phin la ban ad mo la da pim nang ka video ngala upload hi kana ga YouTube ba ngala hikai te ngai scam philosophy te tang kan ai publish bon ngai sa sempat ha ko ipat ka video